arakoze. Reka dusomere ijambo ry'Imana, hanyuma ndavuga amagambo make kugira ngo ibindi bikorwa bikomeze. Zaburi 27 umurongo wa 13 n'uwa 14. Zaburi 27 13 n'umurongo wa 14. Bibiliya iravuze ngo mba nararavye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, uje utegereza Uwiteka. Haleluya, amen. Uyu mwanya ndavuga amagambo nk'abiri. Ijambo rya mbere ni ugushimira Imana ku byo Imana yakoze. Imitima yacu irababaye kandi yuzuye agahinda kenshi mu mubiri, ariko kandi muri uko kubabara kose dufite ibyiringiro. Umubabaro n'agahinda twagize umunsi tubura umwana wacu, Imana yaradufashije. Uwo mubabaro ntiwasumba ibyiringiro. Ibyiringiro nibyo byagiye hejuru yuko Imana yamuhamagaye, ari twe tuzamusanga iwe ntazongera kandi kugaruka. Ibyo byaradukomeje nk'abakristo, bituma tuvuga amagambo dukomeza itorero Karumeli tubereye abashumba aho rikorera aho ariho hose, ndetse tunahumuriza umuryango mvukamo ndetse n'umuryango wa ba data bukwe ndetse n'abanyabujumbura mwese. Rero ndashima Imana kuri ibyo yakoze. Ntabwo byari byoroshe, hari umwijima kandi izuba rihari, ariko kubera ibyiringiro byo kwiringira Imana n'ibyiringiro tubwira abakristo n'ibyiringiro twihanganisha abakristo bahuye n'ibi bibazo nk'ibi mu bihe byatambutse, twagiye duhagarara tubahumuriza, tubakomeza, tubabwira ko mu isi atari iwacu. Hanyuma bitugezeho niho twumvise cyane ububabare bw'urupfu. Babwire abakozi b'Imana mwese muri hano n'abadukurikirana, umuntu utarapfusha, ariko ndabizi abantu benshi ntabwo ari isugi, ariko umuntu utarapfusha ntazi ububabare bw'urupfu. Arababara nibyo, ariko uwapfushije akagaragura arwaje, cyangwa nk'ubu buryo bwadushikiye bwa aksida, urumva urupfu icarico. Ariko ihumura ryacu ni uko hano mu isi atari iwacu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nico cyaduhumurije, n'ubu itumye duhumurika. Twongeye kubabwira ngo muhumurike, mu isi si iwacu. Ubuzima turabutijwe, abadamu, abagabo, abana n'impizo, saba ibihe byose kuri twebwe, ahubwo nabi ibihe byose ku Mana. Icyo kintu tugomba kucyumva. Nicyo gituma abana bacu ari impizo, tubafite nk'abarezi, ariko umunsi Bibiliya iravuga ngo iminsi yategetswe n'Imana, Imana ishyiraho urugabano umuntu atabasha kurenga nubwo yabigenza ate.
uyu mwana wacu ukuntu mubona asa niko igihe nikigera tuzataha nari iwacu ni mw'ijuru igihe nikigera tuzataha nari iwacu ni mw'ijuru igihe nikigera tuzataha igihe nikigera tuzataha igihe nikigera tuzataha. Reka mumbere Bishop Musuri mikrofone ashima Imana kuri uyu mwanya tugezemo, yongere nanone atwingingira Imana kugira ngo komeze kwihanganisha abo bose bageze muri iki kibanza. Iki ni igikombe kitoroshe, tudakomejwe n'Imana nta kindi cyatukomeza. Karibu gusenga. Turaguhaye icubahiro mwami, turagushimiye ko ari wowe Mana itegeka ibihe n'ibindi. Reka tugushimire ko dushikanye mu kino kibanza amahoro. Reka tugushimire ko wabanye natwe kuva mu gatondo no mu rusengero no gushika mu kibanza, ukaba washishikaye kutwiyereka no kuremesha imitima. Reka mwami ushimirwe ko dushikanye hano amahoro. Turasengeye kino kibanza kitoroshe turimo, turagukeneye ngo ubushobozi bwawe bumanuke muri kino kibanza. Imitima y'abantu bose bari muri kino kibanza ikomeze guhumurika kandi ikomeze gukomezwa nawe. Turasengeye umwanya wose tugiye kumaraha, turakeneye ngo imbaraga ziva mu kuzupfa no kuzuka kwawe zigaragare muri kino kibanza. Udukomeze, udushigikire kandi ushishikare kubana natwe muri zose. Amajambo yose aza kuvugirwa aha ayoborwe nawe, kandi cyane cyane akomeze kuremesha imitima yacu no kutwibutsa ko mwisi atari iwacu, twiteguye kuzaja mu ijuru. Kandi inzira yo kuja mu ijuru hari uguca mu rupfu, ariko urupfu si iherezo, ahubwo urupfu ni intango y'ubuzima bushasha. Urakoze kuri kumwe natwe, utanguranye natwe bino birori byo muri kino kibanza, kandi uja kubisozerana natwe kubw'icubahiro cyawe. Ni mu izina rya Kristo tubisenze twizeye, amen. Bwana asifiwe. Tutakusanyika na Wakristo penye mto maji mazima. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Turashima Imana se umwami wacu Yesu Kristo kubw'uyu munsi mwiza Imana yateguye, tarateguwe natwe abana b'abantu. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Turabakiriye mwese abamaze kugera muri iki kibanza, mwereye munsi duhura n'iki cyago cyo kubura umwana. Mwatubaye hafi hariya mu rugo, twarababonye, mwaraduhumurije mu ijambo ry'Imana, mwaraduhumurije mu ndirimbo, muraba agaciro kuri twe. Nicyo gituma twongeye kubashimira kuri uno munsi kandi tubihanganisha. Mundu si uwumwe n'uwacu, twese tujagiye ahantu. Nicyo gituma tuvuze ngo mwihangane kandi mukomere. Turabakiriye abanyabujumbura muri iki kibanza kuko twabitangiye kuva kare hariya mu itorero tubakira, nanone ntitwakwirengagiza kubakira. Reka nsabe abashumba baserukira amatorero aha mu gisagara cya Bujumbura bave hasi gira tubakire. Abapasiteri, ababishope, abakozi b'Imana bakorera muri aya matorero yose dusengeramo, reka tubasabe muve hasi. Bakozi b'Imana, ineza yanyu turayizirikana, gutabara kwanyu twarakubonye, magambo mwatubwiye twarahumuritse. Turavuze ngo murakaze muri iki kibanza tugezemo cyo gusezera umwana wacu bwa nyuma. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha muzagire. Nanone turahumuriza abitorero ryacu rya Karumeli, uhereye ku bashumba babishumze, abayoboye amadepartema, abaririmbyi, mwese muhumurike kandi mukomere. Turavuze ngo murakaze hano mu nzu y'Imana. Imana yo mu ijuru iduhane imigisha twebwe twese, amen. Turakira nanone ab'umuryango wa Revera Gedeo, umuryango wa Bitekure, baturutse hirya no hino batabaye, umuryango wa Vyishi aribo ba nyirarume wa Naomi. Mwese turavuze ngo murakaze hano mu nzu y'Imana. Aha tugeze muri iki kibanza, mwegere Imana yo mu ijuru
iduhane imigisha twebwe twese amen. Turakira abantu b'inzego za leta babanye natwe tubashimira kuva ubwo twahuraga n'iki kibazo. Baratwegereye kubaserukira komine ya Ntahangwa, abaserukira zone ya Kibitoki, abatuyoboye muri quartier ya Kibitoki, mwatubaye hafi muturindira umutekano. Nukuri ineza yanyu turayizirikana. Nanone ntitwakwirengagiza kubakira kuri uno munsi wa nyuma. Turavuze ngo murakaza hano muri iki kibanza. Ubundi tubashimira cyane, muzumve cyane abahari batushikiriza intumwa ku bakuru abo twagiye tuvugana kuko twabashimiye mu gikorwa ngiki mwatubaye hafi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndatekereza kuko abantu bose bageze muri iki kibanza tubahaye ikaze kugira ngo tubane mu mwanya mugufi, ntabwo tubatindira. Izuba ni ryinshi, mwese muriyegerejwe, buri muntu wese wageze aha inyumve kuko yashitse. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha twebwe twese. Tudatize reka nakira umushumba Revera Gedeon avuga akajambo kamwe tuone kwinjira mu bindi bikorwa. Ntabwo atinda, murazihanganira. Reka tumuhe ijambo rimwe abashe kuvuga kuri uyu munsi wa nyuma w'umwanya. Arakoze. Reka dusomere ijambo ry'Imana, hanyuma ndavuga amagambo make kugira ngo ibindi bikorwa bikomeze. Zaburi 27 umurongo wa 13 n'uwa 14. Zaburi 27 13 n'umurongo wa 14. Bibiliya iravuze ngo mba nararavye iyo ndizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, uje utegereza Uwiteka. Haleluya, amen. Uyu mwanya ndavuga amagambo nk'abiri. Ijambo rya mbere ni ugushimira Imana ku byo Imana yakoze. Imitima yacu irababaye kandi yuzuye agahinda kenshi mu mubiri, ariko kandi muri uko kubabara kose dufite ibyiringiro. Umubabaro n'agahinda twagize umunsi tubura umwana wacu, Imana yaradufashije. Uwo mubabaro ntiwasumba ibyiringiro. Ibyiringiro nibyo byagiye hejuru yuko Imana yamuhamagaye, ari twe tuzamusanga iwe ntazongera kandi kugaruka. Ibyo byaradukomeje nk'abakristo, bituma tuvuga amagambo dukomeza itorero Karumeli tubereye abashumba aho rikorera aho ariho hose, ndetse tunahumuriza umuryango mvukamo ndetse n'umuryango wa ba data bukwe ndetse n'abanyabujumbura mwese. Rero ndashima Imana kuri ibyo yakoze. Ntabwo byari byoroshe, hari umwijima kandi izuba rihari, ariko kubera ibyiringiro byo kwiringira Imana n'ibyiringiro tubwira abakristo, n'ibyiringiro twihanganisha abakristo bahuye n'ibi bibazo nk'ibi mu bihe byatambutse, twagiye duhagarara tubahumuriza, tubakomeza, tubabwira ko mu isi atari iwacu. Hanyuma bitugezeho niho twumvise cyane ububabare bw'urupfu.
babwire abakozi b'Imana mwese muri hano n'abadukurikirana, umuntu utarapfusha, ariko ndabizi abantu benshi ntabwo ari isugi, ariko umuntu utarapfusha ntazi ububabare bw'urupfu. Arababara nibyo, ariko uwapfushije akagaragura arwaje, cyangwa nk'ubu buryo bwadushikiye bwa agisida, urumva urupfu icarico. ariko ihumura ryacu ni uko hano mu isi atari iwacu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nicyo cyaduhumurije, n'ubu itumye duhumurika. Twongeye kubabwira ngo muhumurike, mu isi si iwacu. Ubuzima turabutijwe, abadamu, abagabo, abana n'impizo, saba ibihe byose kuri twebwe, ahubwo nabi ibihe byose ku Mana. Icyo kintu tugomba kucyumva. Nicyo gituma abana bacu ari impizo, tubafite nk'abarezi, ariko umunsi Bibiliya iravuga ngo iminsi yategetswe n'Imana. Imana ishyiraho urugabano umuntu atabasha kurenga nubwo yabigenza ate. Uyu mwana wacu ukuntu mubona asa, niko asa n'umutima. Ni impano ikomeye Imana yaduhaye. Ariko yamuduhaye igihe kigufi. Mu kwezi kwa mbere itariki 26 z'uyu mwaka nibwo yakwije imyaka 15. Ni ukuvuga ngo Imana imuduhaye mu myaka 15 ubuzima bwe bwari bwaranditswe mu gitabo cy'Imana. Imana yamuhamagaye. Rero nta kindi twakora ni ukwihangana tukiringira, kuko hagiye niho heza kuruta aho turi, kandi tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Imana ibakomeze kandi ibihanganishe, Imana ibagire neza. Ijambo rya nyuma ni ukubashimira. Uyu ni umunsi ugira 7. Uyu mwana Imana imaze kumuhamagara, uyu ni umunsi ugira 7, umwuzuro w'Imana. Turi mu kiriyo, turi mu byiza byiwe, tutekereza ibigwi bye, urukundo rwe, ineza ye, umurava we, ibyishimo yagiraga mu rugo. Ndabizi ko mu rupfu rwe hari byinshi bizahinduka mu buzima bw'abantu benshi. Rero ndabashimira, mpereye kuri madamu n'abana banje, barihanganye. Nyuma y'ibi bimaze kuba twarasenze, narinjiye mu cyumba jewe maze kugaragura, mbonye ko umwana yarangije, nirutse njagu reba ko nshobora kugerageza ngo mwirukankane ku bitaro, cyangwa ntabaza abavandimwe tumujane ku bitaro. Ariko ngo shike nsanga umwana yarangije, ndahindagura mbona Naomi yarangije. Ariko ngo shike mu rugo, ndinjira mu cyumba, ndapfukama, ndasenga, mbwira Imana ngo Mana, iki kintu kibaye si impanuka kuri wewe, washimye ko kiba, kandi mu bana wampaye washimye ko ujana nawo n'umwana wanje wa 4. Imana yambaye abakobwa 2, uyu na mukuru wiwe, abandi n'abahungu ko ari 4. Hanyuma Imana irankomeza, ndamushimira ko nawe yakomeye, kandi Imana ihabwa icubahiro, bigaragaza ko mu by'ukuri hari ikintu kiri mu mitima.
ndashimira itorero mbereye ku mushumba dukorana n'abandi dukorana bose n'itorero muri rusange barakomeye baranzwe n'ibyishimo byo kuduhumuriza koko bafite ihumure bararidusangana barahumurika babona ko umugeni yatashe. Itorero ry'Imana mwese muri hano Imana ibahumugisha. Muryango wa Bitakuru uri hano, w'abadatabukwe, abanyabyinshi, inshuti za Bujumbura, abakozi b'Imana, abayumbe, umuntu wese twabanye kuva kuri uriya munsi tukaba tugeze no kuri uyu munsi. Murebe abantu ukuntu bahagaze, abantu bafite izuba ryabakubise, ariko kugira ngo ibirori by'uyu mwana twari ko tubitekereza mu bundi buryo nk'abantu, twari ko tugira ngo tuzamukorera ibirori hano mu isi z'ubuzima busanzwe, ariko Imana ihaye iteguza ibirori zo kumusanga mu bwande bwiwe. Rero ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, mwatubaye hafi, mwaradusengeye, mwaradukomeje ku magambo y'Imana, mwageze mu rugo, mwatanze ibyanyu, ibi byose ni ukubera mwebwe. Abadukurikirana hirya no hino, inshuti zanje, inshuti z'abana, inshuti za Karumeli, abakarumeli, mwese aho muri hirya no hino, turabashimiye, ishimwe rigere ku mitima yanyu. Mwakoze igikorwa cyiza cy'abakristo kugira ngo duherekezanye iteka umwana wacu wakoreye Imana mu gihe cye, mu gihe kigufi, Imana ikamusarura. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Kwari kubashimira, Imana ibagire neza, kandi mureme mugire ibyiringiro by'uko uwacu natuvamo Imana izoba yitiruye icyo yari yagutijije, hanyuma uzokomere wihangane. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, murakoze cyane. Amen. Arakoze umushumba, ni ukuri mukomere. Ndatekereza kuko twese turi aha twumvishe aya magambo y'ihumure umushumba mumurijemo, dukwiriye gukomera. Bwana asifiwe sana. Dukwiriye gukomera tugatahura kuko iyi si tugirimo twese turi abagenzi. Tutarinjira mu ijambo ry'Imana, reka twakire umuntu utubwira ubuzima bwa nyakwigendera, wirondoro we, tuze kwinjira mu ijambo ry'Imana mwanya mutoya, tuze mu bikorwa. Karibu umuntu uduha mwirondoro wa nyakwigendera. Orlato baixo, muito quase. Graças, barakallahu. Murakoze, reka dufate aka kanya ko kugira ngo tuvuge umwirondoro wa nyakwigendera. Uyu mwana wacu yitwaga Uwimana Naomi, avuka mu muryango w'abatakuri. Ababyeyi biwe, ise yitwa Revera Pasteur Nzayitegaho Gedeon, nyina yitwa Nyirandorimana Esperance. Itariki y'amavuko uyu mwana yavukiyeho, yavutse ku itariki 26 ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2010. Yavukiye hano mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mwana yavukaga mu muryango w'abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Amashure yize, uyu mwana yize ishuri rya maternelle, yiga ishuri rya primaire, ubu yitavye Imana yari mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Imirimo yakoze twokwita ko ari iya Gikristo. Uyu ni umwana wavukiye kandi akurira mu muryango w'abakristo. Yakoze umurimo w'uburirimbyi muri korali El Shaddai, mu itorero rya Karumeli hano Bujumbura, abenshi muri mwe murahazi. Uwo murimo yawukoze neza kandi
awukorana ubwitonzi. Ibyamuranze mu buzima bwiwe: nyakwigendera yari umugwaneza, yitondaga, yarangwaga n'imico myiza cyane yo kubaha no kumvira ababyeyi ndetse n'abarezi be bamureraga mu mashuri. Umwana wacu tuzahora tumwibuka kubw'urukundo n'ubwitonzi byamuranze mu buzima bwiwe bwa hano mu isi. Yitabye Imana itariki 26 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 azize impanuka y'imodoka. Imyaka yari amaze ku isi ni imyaka 16 y'amavuko. Agiye akiri muto, tukimukeneye, ariko tuzahora tumwibuka. Dusabe umuntu wese mu cyubahiro ciwe kwigora akava hasi, tugafata umunota umwe wo kugira ngo tumwibuke. Murakoze. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Murakoze, Imana komeze kumugisha mwese abo dukomeje kubana. Ntabwo tuvuga umwanya muremure cyane, ariko reka nsabe korali ya Emmaus mutambuke hano hamwe na Elshadai, mutambuke mwihuse mu minota igenwe y'ijambo tubifatikanyemo namwe kuvuga ubutumwa. Korali Elshadai na Emmaus mutambuke mwihuta. Perezida Sheikh Marie abaririmbyi ba Emmaus mutambuka n'aba Elshadai mwese. Abaririmbyi nashimye kuko dufatikanya muri iyi ndirimbo bagiye kuririmba twebwe twese, kugira ngo basezere umuririmbyi mugenzi wabo bwa nyuma kuko babisabye. Rero dufatikanye twebwe twese, ntabwo tubarambira kandi iminota iracyahari, timurambirwe. Tugumane mwami, tugumane. Aiwe nkamu bugingo, gacu ni umunsi utogose rwose mayuramba. Ai kandi ibyishimo, ntabwo birashira. Tugumane mwami, tugumane. Gumana nanje, kuko umunsi ukuze dore burije mwami ndagushaka. Ai nta wundi mfite, abasha kundabara. Tugumane mwami, tugumane. Nta wundi mfite, abasha kundabara. Tugumane mwami, tugumane. Iminsi yose bagushaka mwami, iyo Satani antera ngwanya
cyane nta wundi mfite nawe tugumane nami tugumane ayiwe amaso nareba zabona ubwiza bwawe bwo mu ijuru jeza sige vuba umwijima wo mu isi no mu ipfa ryaje tuzaguma ayibwa amaso nareba ubwiza bwawe bwo mu ijuru tuzaguma ayiwe zasiga vuba zasiga vuba umwijima w'isi nipfajya nawe tuzaguma mana tugumane mwami tugumane mwami tugumane mana Urafata amafoto nasere na zabaye nyinshi ndaswamfata bagiye nawe ufite icyuya nk'icyo zera ikira kuruta hasi se yasanga zari karakarata yahiye ureba ntamenemo amazi Barakoze abaririmbyi musubire mu bibanza byanyu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ni cya 11 murongo wa 25 n'uwa 26. Pasiteri Mugemanyira nawe araza kumfasha asome mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 15 murongo wa 51 ageze kuri 58. Yohana 11 murongo wa 25 haravuze ngo Yesu aramubwira ati nije kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Karibu pasiteri gusoma 15 umurongo wa 51 ugeze ku 58. Korinto ba mbere 15 no ku 51 ugeze ku 58. Gusome mu izina rya Yesu. Dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe, urubori rwawe ruri he? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho gukomera mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu utari ubusa mu mwami. Amen. Amen. Reka turangirize nyine muri iki gitabo
muri iki gice cya 15 umurongo wa 26 wonyine zenda niwo mvugaho, reka niwo mvugaho gusa niturangiza dukora umuhango. Haravuze ngo umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu. Bwana sifiwe sana. Amen. Igitumye mvuga ngo uyu murongo niwo mbasha kuvugaho jambo ry'Imana bari tubwiye kandi tugize iminsi turiganira duhumuriza. Umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu. Wegera kuri urwo ruhande kugira ngo abidufashemo. Murakoze. umuryango narambike. Murakoze cyane. Reka hafatwe ifoto kugira ngo umuryango usubire mu cyicaro. Nanone turasaba abavukanye banyakwigendera, no kuvuga abana bavukana ishuri ryabo naryo nibarizane bakiri hano kugira ngo naryo barishireho. Abavukanye abana bavukana nabo nyine bashireho ishugwe ryabo. Mutambuke murirambikeho. Murakoze. Hagume yitegure ba nyirasenge banyakwigendera umwanya bakiriko bafata agafoto. Ba nyirasenge nabo bagume bigire hino. Ba nyirasenge bigire hino kugira ngo nabo babe bahageze. Mugerageze kwihutisha kugira ngo turebe ko twoga kuri iri zuba. Ba nyirasenge nibaze begere, hanyuma nanone umuryango wa Mutware nawo wokigira hino. Umuryango wa Mutware abawuserukiye baba bari hano, baze batambuke nabo begere, bareke gutinda. Ndetse n'userukiye umuryango wa Bushoshi nawe yigire hino. Umuryango wa Mutware, umuryango wa Bushoshi bakurikirane uwawuserukiye. Umuryango wa Mutware uwaserukiye umuryango wa Bushoshi umuryango wa Bushoshi umuryango wa Bitakure nawo ugume wigire hino. Mwegere umuryango wa Bitakure, muhaguruke muze mwigire hino. Muhagarare babafotore. Umuryango wa Bitakure turasaba kuko mwokwigira hino. Umuryango wa Bitakure mwegere. Umuryango wa Bitakure nimwegere. Umuryango wa Mfizi nawo ugume wigire hino. Umuryango wa Mfizi wigire hino.
ari bo basekuru b'umwana umuryango wa Mfizi bigire hino. Bakurikirane n'umuryango wa Byinshi uri hano hafi, umuryango wa Byinshi, umuryango wa Mfizi, umuryango wa Byinshi uri hano hafi, nabo nyine batambuke, ariko ntibari muri iri, base n'abahagaze inyuma gatoya, baraza kwihuza. Umuryango wa Mfizi, umuryango wa Mfizi niwo twabanje guhamagara, uwa Byinshi use n'uhagaze bukeya. Umuryango wa Mfizi ariwo kwa sekuru. Murakoze cyane, murakoze cyane, muhagarare mwigire nka kugira ngo ifoto ibashe kuboneka. Umuryango wa Byinshi nawo ni wegere, umuryango wa Byinshi umuryango wa Byinshi ni wegere. Murakoze, murakoze cyane. Turasaba nanone famiye ya Gipanga na famiye ya Mitera kuko yoguma ikigira hino, famiye Gipanga na famiye yo kwa Mitera kuko bokwigira hino nabo kugira ngo twihutishe. Umuryango murakoze, mwigire hino, mwigire hino, mwigire hino. Nimuyatange nyine bagendere hamwe, ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Murakoze cyane, murakoze. Turasaba babyara biwe nabo ko baguma bakigira hino, bakazana ishurwe ryabo. Babyara biwe nabo bigire hino, bigire hino, babyara biwe ku mpande zose, bigire hino, babyara biwe. Murakoze cyane, nimwegere. Ishengero rya Karumeli naryo ryitegure, ishengero rya Karumeli cyangwa se itorero rya Karumeli ryegere hino. Abariserukiye nubwo batoza bose nta kibazo, ariko abariserukiye ishengero rya Karumeli nibatambuke kugira ngo bagendere hamwe. Nimuse n'abegereye mwegere kugira ngo murambikeho ishurwe ryanyu. None dushikiriye abaririmbyi ba El Shaddai, nabo bagume begere. Abaririmbyi ba El Shaddai baze, nimba bafite abaserukiye baze begere, ndetse na korali Emawusi zikurikirane, korali Hoziyana uko nyine mbivuga ariko zigenda zikurikirana. El Shaddai, Emawusi, Hoziyana, ariko mugende mutandukana. Abaje mbere bafata ishurwe ryabo,
ndabona noneho muri no mu mwambaro ubaranga. Murakoze cyane, murasa neza, Imana ibahe umugisha. El Shaddai, El Shaddai, ikorari ya El Shaddai mwegerane, hanyuma Emawusi nayo ibe yegera abayiserukiye. Korari Emawusi, korari Emawusi ko bari kure, korari Emawusi na korari Hoziyana bakurikirane. El Shaddai murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Emawusi niyo dushikiriye, ariko kandi na Hoziyana ituruke inyuma yabo kugira ngo Emawusi iryo n'ishugwe rya korari Emawusi. Korari Emawusi, korari Hoziyana, korari Hoziyana nayo niyegere igihe korari Hoziyana kaze kugira ngo namwe mumuherekeze. Korari Hoziyana namwe mwegere n'ishurwe ryanyu. Abo nabagize korari Hoziyana, Imana ibahe umugisha. Hagume yitegure pastorali ya Karumeli. Pastorali ya Karumeli nibaza kuko ari abungeri bagize itorero rya Karumeli bose amaparuwase yose yoba yageze hano baze, abapastori n'abandi bose babaherekeje muze musezeri. Karumeli, abapastori, abungeri b'amaparuwase atandukanye b'itorero rya Karumeli, turacabarinze. Abakiri inyuma nibegere kugira ngo baritangire ishugwe hamwe n'abandi. Pastorale ya Karumeli nimwegere, nimuse nabegereye abagize pastorale y'itorero Karumeli. Umuryango wa Pastori Mutabazi ugume witegure. Umuryango wa Pastori Mutabazi nawe nyine ugize bamwe mu barongoye Karumeli, uyigire hino umuryango wiwe, aho baba bari mu babise batambuke baze basanga umwungeri hano imbere. Umuryango wa Pastori Mutabazi reka begere kugira ngo bashireho ishurwe ryabo. Murakoze cyane. Dushitse ku banyeshuri, abanyeshuri bahoraga bigana mu mwaka wa mbere ngo waseje, ubwo barabyumva cyangwa tubivuge mu Gifaransa. Karibu, karibu cyane. Abanyeshuri biganaga karibu, abanyeshuri mwigire hino mwegere, abagisigaye mutambuke kugira ngo muze aho
bashire mushireho, hanyuma nimba ari ifoto mwigire hino. Umuryango wa Fulgence, umuryango wa Fulgence wowe bawuserukiye, murakoze madame Fulgence, madame Fulgence karibu. Ngo na Simpoji Kigogoro ababaserukiye, bakurikirane na Fulgence Simpoji Kigogoro, abari hafi Simpoji bo kwa Kigogoro, Fulgence, famille Fulgence, murakoze cyane famille Fulgence. Simpoji agume yegere bo kwa Kigogoro. Abaturanyi biwe ba Bujumbura nabo bokwegera ababaserukiye, abaturanyi biwe ba Bujumbura. Abaturanyi ba Bujumbura ababaserukiye, abaturanyi biwe baturanye hano i Bujumbura, cyangwa ababanyi ba Cibitoki, ababanyi baserukirwe na Murama, uwitwa Murama adufashe, na Cyuzuzo bigire hino. Murakoze cyane ababanyi, abaturanyi biwe bahani Bujumbura bagire ababaserukira. Murakoze cyane, mugire umugisha. Dushikiriye abagize akarere ka Mibunda, nimba hari abo baserukiye abandi, hariho ishugwe ryabo abagize akarere ka Mibunda mu bice bya za Gasiro. Uwiyumva muri ako gace, ubwo ishugwe ryiwe rirahari. Mibunda murakoze cyane. Akarere ka Mibunda turababonye baserukiwe n'abagabo ariko abakenyezi. Murakoze cyane akarere ka Mibunda. Jeunesse ya Karumeri, ni ukuvuga abajene bo muri Karumeri nabo bateguye ishugwe ryabo, bigire hino.